Na sensemo ya Itirio imeasuneka sibunge ya Bonchari County ya Kisii. Asa banto batano basiria magimabo mugasolero na bande batigara balini chingoma chintindi. Kuwatakana no kwanyuka na kugwa gwekorobeyiga sensemeye. Umosawigo mukirie erenigo hamoche makweli. Magaga y'inyumbe yiga kuwa erenigo habwatereniwa kurinde otigara kale moyo. Nigo amenyikigwa sinye gitari konyorobo wenya. Korengana na kiruri obo igoro muamate hasi nyumbe yiga yagwa. Oteabuna ekorobe yiga kurwa omochakano. Nigo yarorekanete gekonyenga na ikaba gekunyi chinyumba chinde chirembarabare. Nomokyo bokoa omonyene korobe yigo boseme nigo baombetigwe. Na beire nkona kolera ngo tebya abantu ngaya enyumbe yana yabere yanyira machalire nyumba. Bagacha bakagamba manyano yo nyumbe ye koro bagatanga tiganko uri kwagacha nchenko bekera mabati nchengo akirene plaster. Kono Friday no na arenga sengenje ndonda iraneri mono njenya sango tengambi ya mono. Chumanga cha koyo mwana korwe skuru. Karara no mwana yo nyumbe yinka unge nyumbe yengi unga morembe timbo atinga unga maraba ko gugetanda ngabonga ngate umwana to sukiye getandeke. Chibona ngairanda kerenya sie yanyire no amo muchango ko gukorwa. Ega ikamuna yakete sabatu mambi ngabange sabari yane gosoka. Tukaenda no mwana. Alina igungwa kerwe simi mambi nyumberi yao nyumba yagura koroberi onspi yagwere ile nyumba. Na banchini baito babira bakwe maki. Mbatageti bakorereke ne mama yetinga chinyumba ngakichikwa gachu. Kinaborio bana bwana mugako yagandenga na bado nkomentane yende ko chigoro. Abange barageria egekorekyo egatiabo abaraye bensimiga bakoragwa no mukonyi bo mugavana bwe county ya Kisii. Moskeli jobebo abo basingire koboria oboene ase chiamate chiga negetambo kerege tindi ase bali bonsi babwa trinity gwe asubwa gachyobo mangana mna yakwa gachwa otagete musingi obo muya abanchiri baba ya baga nyimo chiko konya abana inchi tari itawa na inchi asa yomo twasabire serikali tirebe ko musingi omuya asa bako twachi nyomba cheito akabenyime banyako nyoborobuya nyomba ke kugubosa unless ke bwata amagoso akare nyombe gwete amagoso naro igoni ntagete ko sabe serikali yeto ya government na national government babwaterane bali bausekandete bali batakorete nsemo yabo buya bali mugirwe getambukero abanyene balia abantu babo basiri bogima banyora akiyabo igage se nyombe yakara yagutegwetiara yo kanja gwere nyombe nde yarenge kando ye muro chere kando nsaiga nabantu bande barengima bande babo mbaumia ne nyomba basiri enibo yabo yonse abakabona toko kwana iga astayo bago astayo bakorara ndogane tiaki yabo obebo asensemwe nigarwe segeto ochia sabagachi asumukia abo Kenya ebikole bingabuni biga ndani kufahamu ni kwa nini jengo hili limeanguka. Manake jengo hata alikuwa limeweka walls sasa linaanza kuporomoka. Tutaenda chini kabisa kuhakikisha tumeuliza ni kwa nini. Je, lilijengwa kwa maadili yanayostahili? Je, wamefuata taratibu za ujenzi? Je, vyote vilivyotumika katika mahala hapa, vyuma, seruji na vyote hivyo, je, vilikuwa sawa? Kama kuna shida, kama kuna mwenye amelalia kazi yake, ajue kwamba kuanzia leo kwenda mbele chuma chake kimotoni. We will not relent. This is not how you handle people. Watu hao wote wamenyeshewa na hamu ya kufahamu ni nini kinachoendelea hapa. Ni watu wetu wamekufa sababu ya kiholela ambao tumeona hapa. Hata si lazima uwe mtaalamu kuona upuzi ulio hapa. Nkurubuthire gataseni kiagetembe kurega se county ya Kisii litrene ngurukwo Daniel Untiri.